Kaba Ediba Kumawu TV so we Kumawu TV trending stories and I had brother ne den nyina me mamunya ne tie say ye ko social media ne ahwe stories are trendy e social media na ya fa na ye de abramo e Kumawu TV e YouTube na asema ye ne na nenam social media yensa akoto so no e asema e arahu hie pa aboga na man nyina pusa ye nya ne tie say former president JJ Rawlings mwatwana nanom ewonsie do asemwe asema obi bia ote ya owo manga na mo ote asemwe no asema aye shock edi am obi bia because no obi ya nanso da ye say former president JJ Rawlings obetwana nanom ewonsie do sa bre election ya aka nakakra bi na chese ya to aba no chese aye obi ya obi aso won ye pa say papa yi etimi afriends say na de ya wom ne say enaka krani na oyare na ne ho mfa no ya je no ato Kwalebu Teaching Hospital a doctor for no egu no so a omunyina ebo ho modern say obenya ahoden yenya nantie so omo bo ho modern ye pa say nko mbetimi age no amanaba enkwam nanso yesi owo krade a enkwa entimenje a doctor for modern bo omo bo ye nyina no ankosiaga 12 November 2020 former president JJ Rawlings atwana nanom won said oye nipa bi a wa je nyuma bebre wo ye manga na mu abon homode na wa boa nipa hodo bebre wo ye manga na ye former president obi a ye wo no on the 22nd June 1947 ne maame Ghana ni sanso na ne papa mom na enye Ghana ni chese asema arehoye asifim ye pa ne maame awo no ne de Ghana ni free voter region ne papa na onye Ghana ni papa we obi beka se wa wunim ne de na chese won free ya man Ghana mu na se ne na ya wo sanso wa bo adwuma ye nyuma bebre ene ahodo bebre no na ye former president make former me chese we di president akonya ibi and so ye man Ghana mo no ne breso no o ma no kredie eda ho na pepe ye ade papa we ani jin ye pa nti abre bia under his leadership no o make sure say pepe ye de ebe koso we ye man Ghana we na ye na nanom mmerafo be ka se ni favorite quota oba power no ta kapa ne say obema esikafo ani ehiafo nyina aye pe ne sanse no odwen nipa ewoye man Ghana imu hu ye pa ye beka se may your soul rest in perfect peace papa ye ma busu nyina hyeden ye ma me nana ye ma hyeden owo manan emaya miensa bema baako yama ne ma waja omo wasase wesu nyina hyeden se erade nka omakoma na onso mu ebra yase mu no yeso nyankopon bambo edema omo ne hyeden kase pa edema omo se erade nka omakoma no omo se ne be ya omo betimi agina sanso we kase we ya ato omo papa ejapa omma ye ni so ne waye amaye man Ghana enti ye kase demi fadwie de ye asodwie